Ati kaunti ya MERU nituikite ya kumurikwa bukatha na kwaririrwa kumania na riboti ya utumiri buthuku bwa kigina kia mwingi. Mutheteri wa kioto kia mwingi SALESIO thuranira nendi nandikirite rwangi rwa kurwana na unkumania rwa EACC akiuria kubwithio chunkoni aratariritie kwi antu bakwamukira mbecha na mirango ya nyuma mbecha irakuwa chichoka mubukone yu gavana Kawira Mwangaza. SALESIO na taririti nyari tingwe barabandiki no boba kwithia betumika kama kigina kia kaunti ya MERU. Mwandiki wetu Andeto Mutugi wa Karina atuambiriria na riboti yao. Thuranira SALESIO ni muteteri wa kioto kia mwingi na ugite bimya bithatu bithiri nethiro akiandikira mbunge ya seneti rombara kuthuja thirikari ya kaunti ya MERU muno bisi ya gavana Kawira Mwangaza iria kuga ni gutumira kigina kia mwingi uria gutiagiri akiuga ukambere ni kwira mutongeri wa baraka ikire mbunge ya MERU mwenda ithiri etitie riboti iu indi akiuga MCs bari kugwatana na gavana atethira kemithingatiria kairi mwende ithire eta withdraw statement ireterie na undona justice itathithika uria batere kuthithika kiria MERU na SALESIO no ugite ari kuona kioto kia MERU gitonekana arathithio chunkoni bwawe na gutigira na kumenya kigina kiu ni gitumiri BUBUUI ndombere kuona information ya kung'ana akuma kiri system ya infamous na ndeja kwerewa niki statement yerete yaere withdrawn bara ya gwetia ni untu bwa kwithirwa information yandironere ni kuonania uria mbecha ndene obisi ya governor ikurewa ja njugu karanga irerewa batina kiao batina uruma nikiona SALESIO ugite wena jukitie tagarira gwita kirinkia meotho jitayo EACC kenda obisi ya gavana ikathujwa mbere akiuga kiria kwenda kithujwa ni antu barabandiki obisi ne wakiuga ni banje mwe na bakigwetanirwa na gavana wa MERU Mwangaza antu barabe close muno kiri gavana kwena mwarongina urio bodyguard yowe kwena mutona ngina ario ni bodyguard yowe iba kuri wa mbecha mukuru wa PA wawe ario na kuri wa mbecha na babonde ni ariti bathirikari ya county na MERU bukamenya County Government Act na amwe na Public Finance Management Act na Procurement Act tie very clear ote mwande kwa thirikari kinyomwe ubati kurita biashara na thirikari so payment iti on the back wa paid tia accommodation tia traveling tia catering tia hospitality ibiashara karie bakurita na thirikari ya county na neande kwa thirikari ya county kiabire ni untu bora mtu mo obise wa kwamukira kigina gikingi kire untu kwimwe muthingatanio wachoko kethira mtu ni mwande kwa county i secretary wa chief of staff ndene ntu kwimwe na gwikirwa mbecha maita 22 chiko amount to almost 3 million imo ite andikinya payment ni MB yandiki yake payment ite andiki ite itemized so bone Waamba bone na mono keithatu ni uria gavana kuria sub county na municipal managers kigina gikingi kire ntu kwikauma kiabina ni ngwataniro ya gavana Mwangaza na mbeca iu ikurwa kiri mubango joe jo korea na kiabithano kira SALESIO kwenda kithujwa ni saini cha kigina kiu kwirirwa na mbeca iria chikiria KAUNTINE na iria ciriti kethane chitikiritwe ni obisi ya control of budget na nindrandikire EACC Juma Nthiru na bari sivu copy ekwa na ingwetiki EACC ikathithio nchunkoni bwa kung'ana na MERU one value ya mbecha cia na muthiene na menerete seneta wa MERU Kathuri Murungi akiuga ari no gwana aragurwo ni gavana Mwangaza na nikyo gitumia kiria te kurita ngugi ya wende ira MERU akwiwa seneta wetu nawe mheshimiwa Kathuri Murungi ambuge no mami nonto ngugi ya oversight ugo batikutho kimithithagia ya senator nonto bwa kwithirwa itubatio kuona wejete assembly re yetu katiba ni ogwetekeria standing orders cia mbunge cio ogwetekeria ukejo kauga mantu ja oversight jareje egie MERU so antono to fereta ni onto gataga kethirwa no kuthithia oversight ria batikuthithwa mbecha itakuni nkoroki ya milioni 200 itethero itakuni ojo ogore senator no kionaga mantu jaja ukanda kumbere nya ogo no eta compromised weta gitandene jore MCAs betere gitandene na governor kio tumbatio morio biuria bimwe biria bie no rito
bia utumiri bwa mbeca ja bibi nkuria ntukwa narua Kiripotera nteto cia weru wikendi riakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.